Impact TV की health link ता अदोम की host Bidyarani Thingujam ना मैं आंबुता राम नोकचरी ngasi की health link की तांका का सिदा एकोना लौकचरी बा topic असे importance of golden hour concept in trauma हाइबनी हिरामसी करीनो हाइबसी की मतंग दा ताक पीना बा एकोई की studio दा लेंगसिन दुना लाइब्रेरी बा expert असे Dr. Ajit Lukram consultant surgeon Shija hospitals and research institute ni Dr. Bukho की studio दा ताराम नोकचरी ahan bamaktada ngasi mak akoina lokachari ba topic importance of golden hour in trauma haibase sigi matang sida trauma haibase karino aduga trauma gi makhal thokna leibra leiraga di kari no haibto takpi trauma haiba term asi Greek word amani Greek the trauma di injury haibani aduna koina mi gi haksang da ko any form of physical injury caused by an external source of energy si bu khoina trauma ka we koi haksang sei da blunt trauma ko koi thengai na ba ri gari na thomba si trauma makhalamani dolan dagi ta ba si trauma makhalamani adagi di yamna sa ba mai sakpa dagi natagi yam ingma dagi na ba masi trauma makhalamani de koi foreign body nongmai na pan ba machinery injury ko ri thang na sok ba si khatana tan khoi radiation injury ka khoi electromagnetic wave injury natraga khoi nuclear wave injury moi si trauma makhalamne aun khoi trauma si one of the diseases haitare ka hospital da ming chali ba patient myam si mak cheida trauma si chu yamna chawba entity mo oi logo khoi makhata da lak chani usna trauma death se siki incident se kayamuk yamna magi percentage se kayamuk yamna leiba gi habidu su khangchani trauma gi date si mayamna research paper gi matung ina Trimodal death pattern nama follow tawen hai Trimodal death pattern kai no chai kitang samnang taksage ko trauma gi victim ama ko sagi magi on the spot death oiba sagi gari na thome nataga thang na soe nataga dolare tare on the spot death oiba masi sina 50% of trauma deaths form the web we trauma de siba mi myam se sigi first peak of death se khoina kem ta upai lete it's inevitable khoina se da tawba ngamba patient gi mapulsi kan ngamba treatment hob ko kem tawba ngamde second peak sina sagi soba matung minute khara de gina few hours pause se da khoida matam khar pibirame khoina patient si kan bangam na ba na ko sida si ba patient masing sina 5 to 10% ne aduga third peak sina akoi gi ngasai gi few days to few weeks after the trauma sida si be se moi sina ngasai gi less than 5% ne ko na trauma da si ba mi myam siri da akoi da kan na ba matam pibi re mi si koi gi second peak ka third peak ka sine on the spot si gi ba kambu de koi na panam na upai tawar su upai lete kai no sigram ni ko ona ai mathangi khoi gi discussion sei the golden hour gi matang da taksar matam da second pick si ka third pick ki matam da maram sung panjar ke ko makha tarak pada khoi gi tangka ga sida ngasi maglo khatli ba khoi na topic golden importance of golden hour concept sit in trauma se karino golden hour have se kaino have to kitang detail oina takpio golden hour haiba ngasai gi concept si ko yan hana 1960s ta Dr. R. Adams Cowley na ko University of Maryland Medical Center Baltimore da America da leba doctors ina consultant surgeons ina ko golden hour concept yan hana mana paper me research tar kan world da phongi bane ba haido ki bane ba ko mana haijeri si koina golden hour hai si koi gi so over matung da 60 minutes ka 60 precious minutes sai tare sei da koi na yamna thuna asopa me si treatment si koi na hahuraba treatment si initiate ta hoba oiba tar badi patient se hingaga pharaga chakibagi chang se wangi ne mana prove tawne ba matam du da second world war duga du matung da koi gi trauma gi asopa kamu myam si ambulance ka tawdana helicopter ka tawdana hospital da transport taw se haur e matam da mana sung observe taw matam da koi gi Korea da Vietnam da asopa myam si helicopter tor kang da koina first aid center da pura kang da treatment taw ngata taw kamu myam sina hingbagi chang siam hele ba dun mana paper ji phong matung da koi gi trauma gi concept sei da yarim kai thuna asopa mi myam si definitive care leba mafam am da pura kang da treatment se hautar di koina mi de ki mathai kan mangami adu khatana tana makhong makhut
ꯀꯛꯄꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯁꯤꯁꯤꯅꯦ ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯑꯋꯥꯔ ꯀꯟꯁꯦꯞ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ trauma management gi matangda anauba concept mayam laibase masigi matangda so kaina khangjahaugi trauma management gi mamang sirida ina thamning waji ko sagi aina haibda khadang walhore sagi khoi gi trimodal death pattern na khoi gi trauma da sibagi ina sai taksagi bido on the spot sibasina 50% of trauma deaths ni moisina khoi gi khudak tu dum sibne kem taw ngam dre ko khoi gi second pick ka third pick ka sirida siba misina sagi less than 20% amadan 5 to 10% amadan 5% ba sagi mi je so kangda few hours manungda siba mi singse hoina matam jana treatment inset tawtari sidi reversible oibagi chance am pirame ba sagi I thoga la ko mi je hoina matam jana magi thoi mpham thing haure natraga I ka phaure magi bp se maintain ta haure ritari hoina mi je kan mangame ba samana na sagi kok ta soga la ko mi si kok manung si da khoi EAC be sung chandrok ta na brain ga se namjan da na khoi hematoma ta mi si matam jana khoi na pukhlar ka na yam thuna magi matik saba center am da khoi na ko ki surgery ga ta na craniotomy ga ta na EAC be lo thok ta ri ma je kan mangame ba ko auna sigi second pick ka third pick ka si ba kambu se si ne khoi na golden hour da kan ge na aim ta ri se sigi myam sigi mark si de khoi na kan mangam dra na 10 to 20% ko form ta hai ta ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯕꯨ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯟꯕ 100% ꯒꯣꯜꯗꯟ ꯑꯋꯥꯔꯅ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯥꯎꯠꯀꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯩꯌꯦꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯤꯇꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯞꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯦꯟ ko injury ma thokpa matamda sumaina khoina masise hojiki golden hour habibse masisida khoina sigumba sida ad ama pibi ke haitaragadi lemen amana hekta piba ngambagi mongda sigumba se kamaina tawgani habida so thambi khoina lemen amana first piba ngamasi am limited way sang habida yam kana ngamde khoina first dai si I thopa matam da khoina pressure bandage piyon hai khoi khong dagi thoe I dagi thoe khut dagi thoe ko I se jo thok tar di khoina sagi mafam dui da khoina pressure bandage kan na phia phangwa minute ye salwai bandage phanga phange na ta khoi fi khoi in na ba phange na ta khoi gi khoi khudai phange ta kan na ye san biyon hai aru I se he na thon da na ma se khoina hospital gumam da transport tawn hai ko aduga chidagi da khoina pre hospital care na hoje trauma gi anoba concept sing da yauri se pre hospital care siri di atopa mafam sing sida di khoi gi ka chakhalaba western countries meam ari khoi gi capital cities meam sida di khoi gi ambulance si any trauma mafam sida within 9 minutes yawana mugi di rule leba khoina asopa ma hodi leire aduga khoi gi ching maton sida soe natrakang da lokha da soe khoina any ambulance manakta leiba mugi number du phone taw matam da helicopter bu lakpura natraga khoi gi ambulance bu thar pot tokang khoi gi trauma center se shift taweba aduga mugi pre hospital case on the spot bandage session bire so hol ngam da na makhanaw da pipe hapa ka so holan bire andagi di oxygen pire adi heda ka pu khot pa hawdui ne ba khoina leiba part of the world sidadi sumaina advance oidrim ni na khoina hygienic si asagi mafam si da kai gumba arapa mafam da sokpa khot pa oi tar su ko angam makhai khoina anapa center ko khoi primary health center bu ore enter community health center bu ore enter district hospital ore sei da khoina hobo ya ba khoi IV fluids hodana thoi bi di khoina yesan bi dina ko adagi di magi oxygen pi dina matam se manghan da ba ya imang khoi thuna definitive care di khoina 24 hours functioning operation theater leibam pham 24 hours functioning blood bank leibam pham ko adagi laboratory 24 hours leiba sri da khoi blood ki investigation mayam adagi khoi x-ray ultrasound scan CT scan MRI matik chana leibam pham ko chalu matung da muk leiram de thok ta su thor oi dong pham sri da ko khoina patient ji puna khona ga dam ne badna hauji ji khoina mayam da pining ba message si load and go rather than stay and play patient ji ambulance apsal me da guide apsal ga yam thuna transport taw mafam am da khoina definitive care later pham da khoina matam manghandana stay and play tawdana kana roi ba duna akhoi gi sidadi yam kana advance ambulance service helicopter service se later ni na koina taw ya ba si quickest means of transport hai tare piraga yam thuna matik chawam pham da pubiba maduni ba darkar leise ada doctor da makha ta na lakchani sina akhoi gi doctor na surgeon moina casualty da yamna toina koina encounter tawba trauma makhal sing se sima su khangjani
ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯖꯥ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯁ ꯀꯣ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯜ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯂꯤ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯍꯞꯇꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯅꯤꯁꯦ ꯄꯨꯅꯩ ꯑꯗꯨꯏꯗ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯃꯤ ꯑꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯈꯪꯖꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯇ꯭ꯔꯣꯃꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ abdominal trauma yam phangi ko koi abdominal trauma road traffic accident gari na thomokpodagi puk manung da khoi liver spleen sigai ba thirin tatpa si ai samang thang thajaba yam jawjagre adagi di neuro trauma ko koi kok ta thengai gi ba machine ji gyan mangal akang ct scan tong motam kok manung da ac ba changam ba adagi thaba ki trauma thaba ji koi saru rip che tek tana lungs manung thengai jina e thoga lakpa thaba ki thoracic trauma ka ore adagi limb injury ko gari na takibdagi makhong ji saru je tatpa adagi di singli tatpa natra limb injury na koi trauma si ju khaidok mu matam da different types of trauma khaidok matam da mai area du matung khaidoeba adu itare koi na mu hayeng patient si refer to matam da sina neurosurgical trauma ni sina abdominal trauma ni sina cardiothoracic trauma ni sina orthopedic trauma ni sina vascular plastic surgery trauma ni na khaidok ko je ko na koi Shija hospital sigi myam si dong yam toina phangi aduga tom trauma si heta kok tang choga atai phom sokpa yadi habinate koi gi multiple trauma ko patient si multi trauma makhong chu tekpa puk chi da su mu thongi ba adagi di dolan de tar ko sing de tar ko ga ina ga yam kan thongi ba ko aduna moi si multi trauma ko moi si khoina mu casualty si mu prioritize tawe amukta trauma patient ahum mai laksan ba yawi karmana life threatening injury no hojimak sibe ya injury sin karambano karmana urgent no khitang ngai ba ya sin karambano non threatening sin karambano na masi koina trias kawe trias hai je immediately darka we mi do han yeng da bane betra koina puk te I tho la pa na ta kok ta I si ba jang la ko patient do ngai laga ka sun ta ba huba pa patient de bende se ri ta shom ma ta mang dui ne ba on koina trias set casualty se ta we asok pa patient myam se koina color coding ga taw dan pi de na ko aduga aduma different types of trauma khoi casualty the thing rise aduga doctor na akhoi gi kano thaibi gi ba segi different types of karam bana hana treatment pi gada ba aduga karam ba patient sina karam ba makhal gi treatment pi gada bisda khoi gi intensive care pi ba gi matang se sida su kha khangchani trauma gi management si yam broadly classified to hai tar di khoi gi conservative management ka adagi di khoi gi surgical management adagi khoi na rehabilitation ka na ngasai gi patient khudimak thang thaba da ka oi haiba leite sai gi khoi na patient si soga naktang gi oina na badu da sok ta lakpo itar su khoi investigation yam chu tawu matam da magi blood report the ultrasound scan report x-ray report sida kasu thoido pa sok tre patient si magi vitals myam bp pulse myam normal oire adagi di nau na I thok ko pa di hemoglobin handagi ko pa leite hai tar di ma se khoi na observation na thami ma si khoi na dong high dependency unit ICU da ko ma palam de ICU da thamnai khoi gi sida di dong khoi observation si ward ta thame ko khoi ward ta dong thambe observation oina adagi di ngasai hangbi gi dumai intensive kam kana da ka ga si intensive care unit the patient ming jan gi protocol se clearly classified si khoi na machine pa si chaning mari chaning di habi ade patient du gi magi clinical symptom masa se ward ta legadra hainu ta ICU ta legadra habi si patient masana haje duine ba ko aduna khoi gi patient si bp se stable oidre bp si am low oire mai bp se maintain taw matam da heda ka pa da kha oire patient si gyan mange magi khoi gi trauma gi scale gcs ka yeng matam da yam low oire patient si responsive oidre patient si so hondre ma si mechanical ko khoi gi artificial ventilator da so holon da ka oire hai tar di patient khoi water thamba ya ro patient do ICU cha cha ne na ICU thamba ki patient gi criteria khar le adu gi do patient in a fulfill doctor di magi outcome the quite again a pargui de mota ebako aduna ngasai na haje gi maina definitive care am da 24 hours ICU facility labam su amna darka oy natra adagi di aina sri da ngasai conservative management gi matang haje gre intensive observation intensive resuscitation patient si I thola ko dun I kapi ba adagi di so phunbun so holan ba mai magi ko kai airway breathing circulation kind protocol le gre ko adagi di khudak ta surgery da ka oy patient le ko koi na patient la matam da magi ultrasound scan ge tawar yeng matam da mabuk ta I tho me haitar di I thoi bam nipa du I yam kapsela kem kan ke na thok tu ni na aw magi phibam du yengaga koi na high risk consent ka si party ka counseling to kang da pusala kang da koi na surgery immediately da ka immediately to ta na ja san na ga khong si da koi garing takre se tatliba singli da koi
nganta samuda tai mai makhong da pum da na mu khong ka khidui ne ba si mata se le hai janing sina gi lim injury ko khut bu ka khuchai bu ka na ta khong bu ka moi si within 6 hours ka pum tar ki madung da repair ta ta yam success oi gi rate che wang e ba khong se ngarang ai chok ki do haim dang pura ga di dung pum me koina samang amar kai no loi mak manung do kan tau gre ba ka na within 6 hours se koina kitang sangdon ba yai unda hapaga purpata di khoi khoi limb injury me am si magi viable in hingal ga thambagi chang si kitang hingal le ba ko aduna surgery oi ba ka oi re adigi di khoina saru tekhiba na ta kang nerve injury taw gi ba makhong sok gi patient me am si trauma si ma si patient ji hinga matun ko na khoi namu rehabilitate taw gi ba ko aduna trauma gi management si khoi conservative management ko thang tha da bi da dung magi support taw gi ba vitals me am si ko thang tha ba khoi kok so ga koki I lo thobi ba craniotomy to ba thabak so ga thabak hang dok pi ba phojan mi ba puk so jum ba saru te ga saru sambi ba moi sina mu surgical treatment ko agi aroi ba sina koi rehabilitation da besides akoi gi magi chat pa khopa tambi ba ri magi skills me am tambi ba khatan psychological counseling sung yaw Dr. Yam nungai je makha ta ba hang kayam su lejari matang sigi oina di commercial break am tang lojage impact tv healing po meeting ta tu lebi mayam bo muka hana impact tv healing ta taram nokchari ngasi ge khoina healing ki lakochari ba topic se importance of golden hour concept in trauma haibini matang sida khoi da takpina ba lingsin na lebi experts na Dr. Ajit Lukram consultant surgeon Shija hospitals and research institute ni Dr. khoina makha ta na mulak cheni ba wahang sina trauma gi matang da khoi gi magi laigada ba mathau ta ba se kari mathau ta ba gi magi facility magi need si se kari mathau ta ba gi habitu su khangja hoke trauma care habi sidai da important oiba kaya chingsi pre hospital care ko pre hospital care habi sidai khoi gi transport system as well as initiation of treatment before reaching the hospital aduna sei da khoina da ka oi ambulance kam ambulance no khoi gi gari ma dekte ambulance sa ambulance oiba natte ado khoi tangai phada bagi at least transport to gi function di serve to we na khoi ambulance hai boni ko haujikan chi di ambulance sei da khoi gi life support yaw ambulance mem la ambulance manung sei da khoi gi minor operation mo to ya ba phot pa dum to ya ba degi di khoi gi mechanical ventilation so hona ba pipe happy ya ba degi di khoi hedak maru oi ba ko life saving drugs mem yaw ambulance with trained staff ko khoi gi ambulance the nurse paramedics mem yaw ba ko aduna pre hospital care da khoi gi ambulance ko adagi di first contact oi ba khoi gi first aid givers paramedics nurses mo si am da ka oi ko adugi matung da place of definitive care ko ambulance ne poktu si definitive care si pusan doi ne ba aya ma treatment ma ta wongam badi dong on the spot pi da ne ba ko kar ma pham da khoi pusan ba yai ai se haija gi mai na 24 hours functioning casualty with full equipment and staff 24 hours functioning operation theater da ka wita operation theater pusan doi ne 24 hours functioning intensive care unit plus hospital sei da khoi blood bank ma leita yade operation tong tam da blood unit taru da ka ni mari oi ni khulai su loi leiba x-ray ct scan mri su loi leiba blood bank leita ta di operation tong ngam khoi e do ka ta ri patient no am no worst scenario obi ya ba ko na blood bank leiba hai si trauma care gi yam na da ka oi step ka no ne ba ka ya na ne ba ko si khatana tana khoina laboratory ka khoi ki blood bank blood report yam thuna piba ngamba ultrasound scan ct mri scan chuna leibam pham je khoina definitive care ka we aduna pre hospital care animak in haijage ka khoina trauma facility leiba mafam haita di trauma management facilities haita re aduga doctor khoina matang sida mu lak chening sina mapan gi lamda mapan gi sida akoi gi trauma care gi magi status se aduga siga yengna bada kayamuk yamna khena bagi habidu su khangjani sumaina khoina compare to ta badi hojikti khoi gi trauma ngasagi management ji worldwide in a protocol khaido kravni ka trauma sopa lagwa mi de komaina approach to gani khoi gi advanced trauma life support kaina ko adigi di khoi gi advanced life support basic life support me am se khaido kravni protocol me am se sab chana follow to ngamta di kasu yam khena roin thaji ko moi mapan gi sina khoi gi health care si khoi gi financially restriction leita bani na equipment yam na hendi ba aduga protocols yam strictly follow to ba sai asopam lang matam da khoi gi
Manipur the patient ama doctor mana yeng style siga Delhi de yeng patient ngi style siga chap manana protocols follow taw ka kai hana yengani mathang kai tawni ri kana chang ka na magi ECG machine option gani kana chang ka na BP on gani ha bise pura protocol in tawgi ba ka aduna khena ba da sung yeng ta di moigi patient transport jam khena re moigi helicopter service ambulance ta pre hospital care akoi sidan telite ka moigi de 100% functioning oi ka ona aina haijagi rumaina aina mafam khara matam khara North Cumbria University Hospital na England da Carlisle da in fellowship ta kuma tam da moigi ambulance service si any ambulance koi na moigi number se dial ta ko matam da 9 to 11 minutes si holon hai adu moigi National Health Services na 11 minutes se thengman gre 9 minutes mong yawon hai gi ko adigi di respect of ambulance on the road ko sorok ta koi gi ambulance lai hai tari gari me ase matai de loi thaidong na kang da ambulance ne hena khwai de important oi hai bido na khoi gi siri de yeng ta di ambulance gai thawm leite na ta ambulance si lakum matam da atopa gari na hospital yaw sam matam da adu de hen chamu yawi traffic jam nem ta di na ta na moya de di VIP se ambulance oi ambulance lang matam da ambulance ki lambi se sembi ko adigi khoi ambulance hausan ba ya da mafam da khoi gi chinglak ta bu area ma da bu area khoi gi helicopter na patient lift ta bu si am to in ta wi na khoi gi tertiary trauma center da di hospital khodi maki maning de helipad le khoi gi helicopter se ta bang ko aduga adai treatment di multidisciplinary approach akoi sida chung ta wi khoi gi casualty da Shija da sokpam lang matam da kok so e ri puk su thoe thorak su thoe hai ta di ngasai ki 24 hours available magi specialist surgeon man ju da ka oi trauma facility ma fully equipped oi matam da ko aduna multidisciplinary approach di ayam hospital man da hojik loi follow taw na re aduga atei ri ka su thoidok pa leite ko aduga protocol man ju follow taw ta ri dung mai mafam da moina kalliba mai khoi sida patient ayam kalli na tra aduna thuna transport taw thuna initiate taw sina khoi gi main kan oi ta re duga doctor makhala lak chani sina golden hour concept haiba ngasagi doctor na su panbiriba 60 precious minutes haibse kadai phauba chummi haiba du su khangcha hoki Dr. R Adams Kaulina 60 precious minutes golden hour na hudoki matam sida mana worldwide ki trauma surgeon me am si the pinning message si treatment yam thuni initiate taw tar di koi gi trauma date se koi na handle mangami aduga limb saving percentage ju ko makom ko kak pachi degi kahan da bangam bagi percentage su hengal mangami na mana sanduk pane ba ko aduna sina hai badi 1 hour gi mong da khoina treatment ta hore ta di second hour third hour ta mi do sina hai na te ba koi gi second hour le re third hour le fourth hour le re yari ba makai delay to bigano load and go instead of stay and play hai ne ba ko aduna mana 60 precious minutes na to gi si mainly magi kano concept si mingon da sandok pa na ba golden hour se sandok na ba haijagi bane ba ko aduga koina 1 hour hand okre patient je hujiti thenga bani na upai re leite na thadok pi habina te yar ma kai thuna definitive care lai from the pur kan the treatment se initiate ta biyo kai de soke je khangdok pi habine aduga khoin makha ta nang lak chani sina hojiki delay to biganu haiba lamdam sigi oina di kitang akoi gi idea se leitaba knowledge leitaba mafam kaya am su leiri bani aduna khoina masai sida Manipur gi oina akoi gi kaino gi awareness pibagi matang se Manipur kitang awareness pibagi khanghan bagi matang idea sima knowledge sima sandok gi matang jisu kari action me ama kari thaurang leibiri bage natraga lokhat pikhiba yawi rage haibedu su khangja hoki maniam asumba message amadum question se yaure ko koina sai cancer awareness infective diseases ki awareness mayam tawrin tra pregnant women ki awareness am tawri trauma ki golden hour ki awareness ti you are what point ui ko koina helmet uppu leide khoi gi seat belt phau moi si chu trauma awareness ki kano mani natra part amani ari asok pami si matam mangan dabida yam thuna hospital la pu hai bagi pau sima chu asi khoi ni impact tv de discuss tawi si da sandok pi bo isinu ko aduna Manipur da sigi awareness khara wat par na isu khanje kai gi no da example la moi chum pi hai ta di se sugunu ayukta pungtanem khaida garin thom da mi em so eba sigi patient si mana thawal pur khalani ko thawal mana first aid pi kang da thawal dagi mu atop hospital main hospital referral hospital um pukhalani adu hospital du dagi mu atop hospital um nang purani dagi definitive care patient sin phangwa tan nang dang pung 10 13 ta yauri ba ai sama ki experience ko maram je yam leigre
ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯦꯗ ꯄꯤꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯟ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯃ ꯆꯠ ꯃꯇꯝꯗ operation theater free orimdabi yai instrument lemdabi yai or that hospital is lacking a blood bank ko adumana sung thir lakpa matam sei akhoi gi imphal le hospital myam se yorok pa matam da pung 13 ta ba yawri bari ta ayu pung 10 ta chokri nung dang pung 13 uita di more than 12 hours gap to legre matam se yam han greba na kai gum patient se atu hospital de da pusam da kanoi da boita di pim to first to pir kan da definitive care level pham da changsala kan da ko koi imphal le hospital myam se yam ba le na re changsala kan da koi matam se mangan da bi yai ba na sigi coordinate to ba di patient myam se da koi na khangan bam su da ka oi ba ko na time is very precious in trauma ko ayukta singni macha ma ipp thom do koi na pung ani mong da puk to hang ta di 100 ml 200 ml dang i thom ba yai ba nungdang pung 3 nipan yong matam da di 2 liters puk manung na tho adam ne natra adu khenare patient lang matam da bp pangaroi patient da shock ta chalani gyan ta roi icu changani natra treatment cost single ani major surgery oini blood unit amaka kap ya ma blood unit taru kapak tuine natra na ina hygienic si khoi ne seida mayam da health care Manipur le myam pulap hone ni patient ki life kan gen hole nak tani natra seida khoi na mu phajana patient party seida awareness pe kan ya iba makhai thuna treatment to ya ma pham da le functioning ability le sai gi trauma facilities le ma pham da pur ga treatment se to wi bana khoi da gi funny ko kam tha nungai je doctor matam su loi sele doctor gi mamang da pan bi gi da paujel kayam su yaw bi gre ado aroi bo ina akoi gi yeng bi ba viewers sing gi damak ta khanbiraga trauma care si gi matang da message ama pibi trauma care hai yam important oi ba kano mane hoji koi health ki part abani ko hospital da ming chali patient myam si more than 50% aso open sina heli natra ona moi sing si ki phawagi chang se hengalang gi hai ta di ek sopami dolandi bu hectare natraga thangna sokre thang thille nongmaina pale gari na thome yar ma khai thuna treatment leiba mafam amda achobo hospital amada pukhat pir ka matam mangan debi treatment cha hon biyo patient gi hingbagi chang magi makhong makut kaktabagi chang si akoina handan mangami thagat chari doctor ngasi de khoya kanaraba trauma care gi matang da kanarba wafam kya ma doctor na takpire masigi damakta doctor gi chilleba matam kya kaithok pi be damakta thagat chari matang asida impact tv ki health loisen jare mathang gi chayol da anoba health ki hiramam ga loinana pungpham asimakta da puduna lakchege adong gi hospital thingujam na punamakta gi kaina na baya thangni jari ina birase